Kuri kayo mukahumuro program ni Reebahindugire ha TV West kandi nyenda kumanyisa ngo waheze twegita hada chikeji nakushemerwa mnonga we bari mnonga kuboroho konka kandi tugumiza mu na program yeji nyenda kumanyisa ngo program Reebahindugire ne tushibwaho bari hardware na rwanya mahembe sako father yo kugira ngo noza kura kwa kufa akabana amanyisa ngo nkitwa amana ganyitega kwija kwibasa yantwaro mukama so shukuru nyamtanga nubwo bwiro tukaba twine biba kweta bookkeeping atakagize accounts zanyu batakazagambira mu kushoma kwa nyukona natera type niho nashanje hati yo type kashange yangu hi kukirenkito munonga abo kuba ngagitera naraba muje nkabanye ni kandore ubwo birarira reduce kaba nashoma busosodoti twabugana bugana okwe niyo twanywanire tena tukanturara itukurara turyaho natera type nabo kubanza bakabiri yabakandore ndijo yabo obo chiba aha sente za government sente za radis za nankanu za fazayu aho kwa kikakiri ekeri private yabo na za sente za fazayu nashome bya kamasho na typing na tera bookkeeping na jira bamuje natunga ibara ya typing na bookkeeping bwanyumaho omwaka gwa nshanju fazayu yagumananye aho mpaho niho narugireyo ngije nkaza kutaha nkakora bakantwara kukuma mu veterinary ndijo akari mu veterinary umunanko mu nazo muri ivu kukuma akutera type mu veterinary mu office z'aba veterinary mwene nkazo mwanya gondijo kumuhera ahumwire kunarigireyo nashaba mu rumo musosodoti umwaka gwa nshanju naguma kuna shabire ubwiro bo banshanju nagumwe amini yahara n'abajungu fazayu hinaba murarire abonta kumanyaje uko byabire yatoroka yagaruko babo buraya nashaba musosoloto babirarumu na bas assistant manager kukora umufamu bakaba bagamwe impunu enkoko nebindi nshanju nagumwe abana batata babiri mukino mwojo bashika kuzo musiniya ko bagiro musiniya sente zabura ninyujwe mwami kaseta ubwo mugenzo kaseta yahwera mu rumuna wanje kumuhebejwa rubyo kutandikisa senior mu high school munyanyazi yaza kakoba omushije bakweteri yakajungu exigombora chief no wa mawento yahwera omushiki rero muhara wanje amini mu rumuna wanje ogwe yareta na fomu zo kuza basari ahabo tata yagenzire akatoroka yargumuka abana ko bashikire yagenda yatina responsibility yagenda taye abana tebinenye nabo twagumana nyakwenkurutyo nyakwenkuru yashika kugenda kufa hata abana kubera bija babura buvumuro nyobona agambira umujungu ntikantahe nze kuri abana bamawe konkobo minhwero takatahire ombajungu ko ina kasente kuwa byo nokora yo kaba watunjira akasente wabireje ko zira akasente konkanda ko karikacika tyokatyo akati katukora nkara wonse mukagutara mujara ngwene bulizoba bakubaroro nako konkobo ka warjira hakuri ahakorere kindazi abwe cyandazi nkana cyurigireho nganda rigiriyo rero bwanyimaho ntebirwe omufamu omunakora mu mwanya muringwa nanywana y'abantu natunga yodi suba kandi bamweta Kenyi namureba abana baba hafomu za basari kubazi bahire nkoko abantu batendezana wagamboro nazireti iraha yankomesha hane cheka kashiya komera ki aroho neja kwija yankoma bwite marienseje akwa ko mwana kare kuba birogiro tatataroho cyoreka ngwafire yanto mucyome kundu kubihangu tata akagenda biyo kubangarira fomu zanje ashahe mwene cheka nasitwara Kenyi disi namugambira disi yagenda yuza fomu abana batunga basari kubahereze kugitunga murumuna nje akatunga hafi basari uriya nawe abo bokwerwa yaba free college babashomeza konka bacumura baburaho kuza inju yatatekeri y'ibinyansi yarayigarikire neje nayombeka hakaju nambe nabasigaza kwa bagiyeta ngo ni office ya Addis Ababa kandi yashangwe na Nairobi nkai Addis Ababa
Addis Ababa yaha enjweje nuko bagesire abasigazi kare karungi munonga banyuma nshanju nena ubundi yo mukanti nyine murumo nshanju nena hija ubwiro bwa mini ijo msherekare bakani bamweta sabiturwa kanuma yataho mukashukanje yara certificate yemirmo inashomereje bya typing yajata hano akora ki yandwara DC kikonyogo mbarara disaka batakwenda kumpa murumo na wahabwo buremo aha muheru yayeta interview ngo nkagwa ndugama natere bigambo 5 per minute twetweta per minute words per minute wankura tiri ateri 10 atumugende kana gambo Ruganda tumudeyo yatuto mu mbuga twashitama shaha manana yampereza kabone ngunzu cyuruke ngarike ndemwe ako kata kwenda kumpa murumo nkomuremo nazutamuje natere bigambo 5 wankura tiri ateri 18 bwanyuma yarebe executive office abakana bamwetaga namfa n'umusaramu narugishingiro nababire executive office aho yija yangambira mu cyamata disita kwenda kwamuru mbe naha kuza postinga ho na habi bamugambire ngo no habasa aho no yantwarire buhejo yambuza ati mfite buhejo atorindo kuko banza nyije ko mu moboka kuri yo kwikimene 2 ebiro mushanjo kwikimene 2 namujante nimpa basa kare bara yajandika yamperezo murumo nto nashikira ha mahanda hakariho buhejo hakahiza izo bari rwa katanu ubushaza nabwo yabirije abo kaba composting ayishaza ubushaza ko yatandikira nashikaho disatro muntu utkwire kuyarebera certificate nerwa nyamtanga ati nyoti nkwenda mu kirustwa yanyanga konka shiyo hariho bwabora hindukire kubumya gatari mu kirusto konka certificate ngajiho no mu kirusto so obu washomire yoyo na torahindukire n'ibindi tindahindukira umusozi utakajya ngo ntahinduka kusiyo bundu shwero mushiki yaba mu kirusto mbone kwijure dini tenahinduka rero bwanyuma aho nazo buheju ato ogwo wabweju yakuja ngo weta kwenda munyakaturiki ndiyo munyakaturiki tinkwenda cyata cyo munyakaturiki mu kitware mu mpondije bamushije bakana bamweta kahindi mu protestante yagenda yareba wishaza togo mu protestante ko nkakaherwa basosodoti wishaza yanyakira kuyantuire nganyine muri munanje wa mukatata nashume cyakane natera type mbe nabantu bankunda kandi mukorrenje abe yamani bamushije we yankundo kuyankunzure wo muhima ubwo ekari yishaza ryensukirano yankunda munonga nagumayo ninkora kunabe nasi ameze mukaga Captain Bashiri w'abasiramu governor yarambura umukwe yanjura kwanje na yanjura kundu kuruga rwampara aho nto yamperere transfer kifuba atogwiwoka mureto tanagambira diswa kaba mweta kintu ati district kamkwatira kunuya atno atoina mabanja kunu ntingine yayoherezo mushiye bakana mweta kasugazi nayo navuga randrofa zabo yantwara shuko mugombora nahirwa nashangayo Rashid Sempa uwo musiramu akari umusigazi nashangayo bakara bakori nashangayo baha nashangayo Patrick Ruihangwe nakora n'abantu abo nashangayo muramuzi uko yetu banta mungu mwinu kane murumanje yonke kane ya Maria rankani ntera type bari abashoberwa kandi tenakunda kunyankura kuriya banyuma bataka bashuku bankunda munonga ba elders ba beniania bahi bankundira kimwe nagumayo ntera type abo kankashikayo kwa rukumerwenda neho nshanju na 5 neho banyuma kunagumereyo aho nto natahizo mukazogo kiryoku abo kankagamba amajene negafa muri makatashwera muntu w'abantu uko twire no gamba n'amajenye ni sugurane fana mbe na rehema tokayiba yaserebera hurunyaka yojwaho nanko mukikomera nkani ntorro mwishiki uko ine na motoka nekeria mu wagombora wanje bakwita karakore ngipangiza bagiterebera huru nkabikoresa shingi bishaka bamushiki bamuhamba mutwara atoko mushiki yoko mtunjero takom wakakunzire munonga mazima na hatu kunkumira tusheka tugendera tutyo konka kubatirebera huru mazima kubabyata umushiki ko bamutwara ukahurota nugirota mazima rero bwanyuma aha muheru kunabire ndigiro kushema
nije nagwari yo kwatayayiro murumuna mukuru we namwiba nawo kamwiba biti wabwo bukodiyo ko bwihahi kambwine ko kankanyine cyagera ari umushaka setagwe shekuru yete nkana mpagera amukubaganya nambe bigambo bingi nubari kumanya byamugambire aho na harazira hatariho iwe to yine bhango buwagambira tinyine bingi binagambire kandi nywa na hatwarwa tike so kinyugambo rujungu nkigambo rujungu atogu yantahiriza nije natwara ugo mushiki gani teka namutagari ibiri ubwo tukina amagari ngaza yanje yaza ndijo ni okano yevukira akagara kawe bakaba batekera hari umujo ari umushani bamwita byakatonda na dungu nibo bizira bunakoragene nabo bamuhira hariya kumutwara kwiyabira yemerera ntimbo no gunawe yagarakaye tukayika kuyo ukagenda umutima gwino ubwo bampaka 12 bagomba ranshemerwa natubura nabo twamara umwanya murimbo umwaka gwanshanjura mushanju nije naza shu kinoni wamurekomuka twija hamwe twaza kinoni nije namutomuka jukanjo yaterwe njura menya boteka teko muntu kuzo munju ko umuntu mutaka ukagaruka ukaterwe njura tiro mutaka amukaza riyo nayora mizi nashohoza nahabwe cyogu oko buryo munda yenju otirera no mutaka hamutwe kwega mayato mutaka hamutwe kusyo byashohira akagira akagenda ecyo mbwe no buremezo bukunkubureba aho noho nihiraho mukazugu kumukunda yayiciriza ambo bingi nkanshanga shitamwe n'abanyabuzara konka nashanga ishe ariyo mujungwa ariyo munyadini we nishento umushiki bamureko munju ati nyabo twinamazari 10 umushiki kubanza akashwerwa buremba nakora buremba secondary nyabirari umujo nakora mu East African Community ondijo nakora mu local government abandi nabashomesa ba grade 5 abo bona ati nyine umurondo wo kureba mahati no mwombeke nibindi kujya ngo no murondo akayiza senior 4 yazo mu kombeka abandi bona bine bitabo byabo last born nashoma makerero umwaka gwa kabiri ati nazo mu gwa kashatu abani 10 umushyo ndijo nakora mu public service niwe mbere wabirari ya ticket ya pensioners hata numwari turukwira kuzo mukahumuro nyenda kumanyisa ngo abarwanya mahembe sakono bashangu mu Rwizwera ahari Rwizwera Trading Center wano rugamba rano zibanda no tushangu mu Rwizwera rwanya mahembe sako obuhereza n'uburunji munonga mugenzi wanje rukwenda ron abana fees zabo zikubire kindi kintu rero ko rukutaho kugira ngo omwirma imwe abarukwenda soro majuganyu emirma yabihano echo cyaciricuzubu abarwanya mahembe sakomba kuhereza ron ebe pyona no bikoraho ahawe wawe nhatanakana hatukurana haba bujungu ahabo kuba na urkwenda kwetungura nonda kuboneza wawe nonda kuhakoraje farm zinkezo entenkezo nonda kuzitunga no yenda kwetungura oyine duka no yenda kongera mukashi rwanya mahembe sako mbakuhereza ronizi eziri kubasa kukora kurunji eziri kushemeza kandi oboro kuzishashuraje otine kunyigiswa kona reka tuzomukahumura